megalayapost.news. Karibo Youth Federation RBYF sengkemi mentakasngi kelalit sendan bani kendu yau Deputy Commissioner Kariboy Wabilash Baranwal nakabentaban pensengaw yakiman belawan ra dagaseng merungkat kedor khas bakum klido ke distrik Ushim Kialem yagiti kiman kibakta ikikun samla kadong riboy kimat belawan ra dak RBYF akmat Deputy Commissioner kikentup kajing penselaman penbenaya ke result tungkam jong ke DSC haga distrik kajing kerpat ban pai kimat lem yagi samla ke distrik nakabentaki contractual post bat kiweki post kawai kimat bakam kongsan RBYF kala pensengau kadai ban asyuti hagarib hoide kata hak sautari ujeliu arhajar arpun rio kabadai gasengi bagari boy district kala yo laga jongga district bapura baka jeng asyuti kalong sibenta ban burom ya gani gasengi kerpang karib hoy district habai kuran skilal pathai kubor spirit hing employment secretary ka RBYF ulong baka jeng kendu yo DC karib hoy kalong gabapan kemani kino yalam ka RBYF namarula kular ban pelaj noi ka result ka DSC hakini kisngi bakum ka sengru ka simkia hadian babun ki kun samla kilawan ut sya ka seng RBYF ula ongru banakaliang DC ula kular ru ban simkia halor ki contractual post baper ban pai kmat shwa sya ki samla ka district bakum ka seng ka kerman scam bakini ki jing kular ru DC ikan urlong kenangwan mentoi ki kun samla ki ba omdon kam don jam hapo ka district nakaliang assistant secretary ka education uba rishan nongtri ulayatu baka sengru ka sngu kemen bau DC ula kular ban simkia halor ki mat jing dawa ban asyuti hakari boy foundation di kata man la kasnem haka sautori ujeliu kabadai ka sing kerpang bakari boy kalayo la ka jong ka district bapura ula kular ru ban penbiang ye jing tho jing tar syak sorkar baka sorkar kan penbenaya ketika sengi kum ka sengi syuti hari boy tangi nakaliang ka Ribo Youth Federation central body haju upor naka employment cell hadin bangilaya thir tai seni bha harkat ka jing ajumut jing personal ma jungi ba bikul thank you habi day bat kajingwan jungi hakani kasi ba penta bani kendu ya u DC jongga riboy menir ru ngilayawan andrei nakada ba DC udon program sigwe ki jaka tengilit kendu no ya additional DC habi day ngiyo panikan habi day berka benjing bekajing peslam jungi penmi ya ka result DSC tegumta ngilayo panikan ba additional DC menen tuong ba haju por bade sekretari jongga DSC tolong ba kan ikamat ka bah bangini kenduk darak berdisi banyo ikan seni bah kumta ngimbang sia banyawan bang matakasi hadi mingla kenduk berdisi berkalong banikan benda keli nagai kada ba ya ka result jongga DSC kipen sedam ban penmi hadu matakasi ru kepala penmi kumta nagai yang jugi kum kino yalam jongga Ribo Youth Federation kantam naga employment cell ilawan mi kenduk bat ngila request buat ngila ongru iki bagi di benlek no ngabar hukam kata kalong menpermi no kham koloi ya ke result nomor ki babuni kun semla kala komplain kala wan report syangi ba kala slem pelak kata ka hukum pelak jaga result jong ke DSC hadin kum tangi mangse ngon kedu bangila benkran ba ka bostuat kalong ba nakaliang dusi ulong ba ngin simkha ya bani bagadi kam bat kan kum gejingkran jung disi menengi sutu ba wong bangin penmi no hagi ni nyat sengi dia kata jadi gaji kendu gaji keren jungi ban nakaliang jungi borok kirkhat padang ke por bamanta ngila banjur ba nakaliang gaseng ka banjur ba pidim penmi no kat bala hagini isi ki barang wan kamde suban penslam ban subu sengi hadin stayo hadin arteo nakaliang jungi la banjur ba penmi no kat bala hagini isi hagini tayo ki barang wan te kai ke bang snor kolong ba nakaliang isi ula padang ula nguru wong ba ngile ya kata kumba gasengi ke kwa bat kumba kun semla war kam ki kwa ban pelatnya shan ya bede ka result DSC kabar ka bangi yo ban ker DSC kadai hagajing tungkam ru hagi gue department kata kalong nadu kam kontraktual kumju kam casual bakju gino kinja project bawan apo ke district jungi apo ke Riboy district nagal ke jungi kesengi la banjur UDC ba dalong ke bala udi ban ailat suai ya ki lokal ki jungi benar apo Riboy bat ya kino ki pos ki bat ki bom kena Riboy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata kila ban alat ki banaba ndai nakaliang si bostor kalong ba wala banjur wong ba nakaliang jungi ru office nakaliang administration ru ngilekan pala banjit choi ki lokal igi nu ki post ki bala hapo ke Riboy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane di ki casual dan di kini kerja project ru haba kawan apa Riboy lare badang doni kena lokal ki bala una alat chua nakaliang ju long bandailat bola kular wingi bandailat suai yagi kena lokal tagi ni gintir hari gasi long kage ke khobor bostrat banyo ikendu bodisi ba
kay ke bangi ai show kolong basiswa kublai shubun teto sa kawai bre ka benta ka ba ngi sutnat abang yo bini kendu ya udisi beron borom jong ka riboy te nakaliang jong ka seng ila yo ru ban ai daga jingtho ban bu ha ka bay dei kerpang ya ka riboy de nomor belai ha ka riboy de hi kumba julap kumba jusyam na kapor sa kapor nakaliang jongi kum ka riboy federation ngi julap bat ngi jusyam ba bulsin kidon kini ki office kiba jupli bat kiba jutrekam ha kasngi ka beri ka riboy de te teng kapan bitaru teng kapan lengok ru yang iba belai kini ki department kerpang ki badai jong ka central government ki badon hapok ka jurisdiction jong ka riboy anda habang ilai kenduk ya ki jupenmi ya kata ke jubab ha ka ba ki ong ba ngim syam layo ya kano ka notification ban khang la dia ban sange trikam kerpang namata ka riboy de tena kaliang jungi kaseng mata kasngi ngilayo ban somit ya gani ka jingtho ban bu ka jingkerpat ya udisi beran buram bu sim kya halor kani ka riboy de nomor ba nangni sakmat ngim kwa syu ban ui ba kita ki department ki bo fair kerpang ya ka central government department ba pin subha ban pha ya kata ka notification ka belong official khnang ba pin buram lem ha bai dei bat kari boy de da ka ba pin khang ye ko office kum ke jing buram ya kasngi ka bakar pang namata ka thamri boy bi jongi blish bon Megalayapost.news